Tluang aren thlei DD ground report then zo la tangin Mizoram zirlai pol lian ber Mizo zirlai pol MZP chuan zirlai harsa te chanpui na tur student aid fund akalpui chana he fund hi engtianga kalpui nge ania engtianga dil theinge ti te tunchuma hian kan thlir ho do na ni kan choi sang don Mizo nam khwa velan kan sak min nge po Mizo zirlai po chung pa thianin min wal him zelanga ei ruk lem hlet na te si ra nolin Mizoram dung le fanga dik na fel na te lui pui ang in alwan sel theina kan ve zel don sir lai pon ten hey hi ani kan thu pui chan roal hi chak na ani Cibai ule silal remruata MZP president kania hey Mizo zirlai pol te hian zirlai harsa eng muzat kan pisa ron tlan lut te kan lo tan pui to thina amai ro chu kan sum le pai nei te duangin ya tam tham thin lo wangin kan duang pon kan in kan pui thei thin lowa MZP tam thara hian student aid fund kan han tia zirlai harsa te tan pui na tur kan han buat saya chu ta chon Mizo zirlai harsat na wanga le khajir chun zom theilo te tan thei pato kan chua ni kum December ni som khan kan chief minister zom takin student aid fund hi min tlang zar saka tuna hian a deal na hun de kan hong renga eng tiklai point MZP general headquarters a hian a deal theya mi pathum lai ne na he student aid fund hi kan plan to a in deal na po eng muzat lo lut to a student aid fund management committee ten langai to chun zom le turani a student aid fund hi MZP kan han kut ken na chu a management committee a hian MZP chung kwa chau ni lowin educationist kan ti prominent citizen kan han ti te tin zirlai ai o te zoi nampual ai o te tin legal advisor te kan neya chu tiang chuanin committee a hian in MZP chung kwa mai ni lowin pon lama tang poi min ron tel pui tu ten oma tin he student aid fund a hi chin in kan thena pakhat na chuan a thlon tok mai impact zirlai harsa te tat pui na tur kha ni a tin a pahnina chuan interest free loan kan tia loan anga hanla ka apung om lawa an zir zon huwa pek le tur ka ni a chumi chu zirlai harsa te nakin zela kan tan pui theina turatan interest free loan ka kan han buat chei bok ani hei MZP student aid fund a hi kan thria dang khan tuna hian mi pathum kan han pe to a fundraising te po kan la nei chhozel tura kan ngaya he student aid fund kan buat chei chana hi Mizo zirlai te sumle pai harsat na wanga le khajir chun zom theilo hi kan om kan phal lo chu Mizo zirlai polina student aid fund kan han buat chei chana kha ania a tho du tan po tho thei renga tin kan sum man na the lang tlang taka siamania kan mu na le kan man na zong te MZP office a hian a du tan chon en thea tin kan student aid fund management guideline in a min so yang in MZP assembly apo Paul pui sumba ka student aid fund bi ka hiya hangla ka report kha pek tur ania tin asum en kol na tan hian joint account president MZP president student aid fund management committee chairman te secretary le treasurer ten joint account kan siama nakina chuan QR code mang po tho du tan po tho mai thei turin ruang man na kan siama ni ti kha kan soilang tel dua mi zirlai harsa kan Mizo pui zirlai te student aid fund hian Mizo zirlai chau kha huwa mani ti lai kha war takin kan soilang du sim sima Mizoram chunga mi tu po tan dil thei ani rualin Mizo big tan ani ti lai kha kan rilo pang ti kha loma dil na hi ziak poina thlen theya tin he fan hi deal du tan deal thei rual khan management committee ten adong tla kan niem dong o man niem ti kha zir chian na nei vek dona chumi nuwa chuan kan pek anga manglo ten omani chuan an chunga danang thlenga malak theina dan tur kha student aid fund guideline a hian a om vek ani ti lai kha kan soilang tel du boka adu piang tan tho the nia kan sum mu na le man na te po adu piang tan MZP office a hian en thei vek ani ti kha kan soilang tel ani student aid fund kan han buat sai chana hi ni chena kan han soilan ta kang khan
ti lai a MZP pisa te zir lai har sa tak tak te tin nu le pa te an fa te zir na wanga har sa na tok te an ron kal thina chumi ni wang chuan MZP hian kan mizo zir lai pui te sum le pai har satna awanga zirna an chun zom thelo ka kan hlau bera chumi wang chuan student 8 fan hi siam kan nia nichina kan han soilam tak student 8 fan management committee hian chairman a MZP president kan han tia chuan secretary han MZP general secretary treasurer a MZP treasurer nilai by post zel khana nia in MZP elected OB zong te ba ka education ni samo prominent citizen pani ayo akhan ula khria tenga changte kulikon le pilar rem sangi fanai public te ania tin student ayo hian by posting kan hantia Aizol City College Zone Students Union president nilaya piang kha kan han ruata tin joint nampol ayo hian joint nampol chairman a piang by post bukin kan handa legal advisor a hian Mizoram liani khiang te Mizoram Law College ni kha kan legal advisor ani bok ani Đón sir lai pol ten hey hi ani kan thu pui chan roal hi chak na ani DCIO office na thial chuan chapchar kut sang ni somni paruk in buat saina atan avoi khatna atan na thial district ta chapchar kut bazar buat saya chapchar kut bazar a hian dor som pathum honania mizo nam thuam zorna te eile in zorna te ba na kai dong tu te thil siam chwal zorna te hengba ka hian vetistol le pangpar dor te honania mipuin an hlutin dor hong tu te po in an in shal that thu an soi ani se bai vek wale hey kumin kum sang ni som ni paruk chap cha kut kan lo theng le don ta